Salibonani, thanda ukulibingelela futhi ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu osigcinileyo, osigcinayo, oselusayo ukuze ufike isikhathi sonesi singabaphilayo. Singakhohlwa into ezimbili zihlobo ezithandekayo. Ziqakathekile lezi zinto ezimbili. Ubudlelwano bami, ubudlelwano bakho labanye abantu. Abanye abantu ongabaziyo, abanye abantu obaziyo. Abanye abantu abake bakuphatha kubi, abanye abantu abakuphatha kuhle. Wena mina asiphileni kuhle labo, asibeni lobudlelwano obuhle labo. Bengekho asikhulumeni kuhle ngabo, bekhona kasikhulumeni kuhle labo. Igama lenkosi bese lidunyiswa. Singakhohlwa futhi ke ubudlelwano bethu loNkulunkulu buqhakathekile. Kulona lendlela, kulona uhambo, into zona ezizombili ziqhakathekile. Asicimezeni sikhuleke nini babona kundeyo osezulwini. Siyabonga ngoba uyasithanda, sicela usithungameli kwena le inkonzo ube phakathi kwethu ngegama lakho siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga sobe sithandekayo. Namhla sithi thina, last week sithe INkosi Ilathi, namhla sithi INkosi Ilokhe Ilathi. INkosi Ilokhe ilawe, INkosi Ilokhe ilami, INkosi Ilokhe Ilathi njengoluntu, njengabantu emhlabeni. So okwethu kuphela ukuthi ngiyacela asimethembeni uJehova uthembekile. Nxa sebe dobimana beyiqala nqa imana beyiqala nqa yayingelabizo. Yibo abaze babuzana ukuthi kati yini lokho kwathiwa imana, yilibizo la ukuthi what is this? Imana, what is this? Every day sihlala sibona izinto uNkulunkulu esibusisa uzubuza ukuthi what is this? Umlimo singavuma, singamethemba, sivume ulamandla okuthungamela lokusiphathisa empilweni, sibona izimanga ukusakwamalanga, right? Abako Israel sebehambile babona izimanga ezithize ezisukele bese Egypt, bachaphulwa ndlo lubomvu, amanzi atshintshwa ebaba abamnandi, badobhimana, badliza gwaca. Sebehamba nampana sebebhoda. iBhayibheli lithi lona ku-chapter namhla siku-chapter ngo-17. Kulento ezimbili eziku-chapter ngo-17 yikho nithe INkosi Ilokhe Ilathi, Ilokhe Ilathi. Iyezi lokhe likhona emini, ensika eyomlilo ilokhe ikhona ebusuku. Wena lami kumele simethembe, singacomplain, kodwa sikhuleke, simethembe. Uthembekile ngubaba wethu, thina singabantu abakhe. Bible lithi lona bathi sebehambile, bathi bona the whole Israelite community set out from the desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. As the Lord commanded. Babehamba babengazicabangeli ukuthi nxa siphume ngapha kuthiwa inkosi eyibathungamela. Ngikhulumile ukuthi uMoses emuva ngale wayengela map yokuya eKenani, owayele map uNkulunkulu babeyilandela iyezi, baze bafika kwenye indawo eRefidim, bafika bahlala khona phana. Bathe behlezi yaqala futhi inkathazo, but there was no water for the people to drink. They quarreled with Moses and said, give us water, give us water. Amanzi impilo. Abasemakhaya abadinga indawo zokuhlala, into yokuqala ecatshangayo ngamanzi, ukuthi thina njengabantu siyabe sinatha ngaphi, izifuyo ziyabe zinatha ngaphi. Khangelana uhlupho olukhona khathesi eZimbabwe, amanzi kawakho, abantu batshona ezikotsho ukusa kwamalanga, impompi zomile kaziphumi lutho, impilo ibanzima nxa kungela amanzi. Izihlahla, izilimo, imbhida iyabuna ngenxa yokuthi akula manzi. Amanzi impilo, amanzi aletha impilo lentokozo ebantwini. Yiwo esigeza ngawo, yiwo esiwanathayo, siwatshe ngawo, asigcina si-hydrated, agcina sihlanzekile, enza kube right, sikline ivini lezambuzini ngale kube right. Amanzi aqhakathekile. Nxa engekho kuletha ukudana, kudonsela lemikhuhlane ebantwini. Khangelana abantu laba. Next week izake sichaye sonzake ihlale phansi bili
lo moyo lapha lo sibanda sike siphose siphume le figure yokuthi abantu laba babangakanani. But inamba siyaziyo ebhaliweyo 600,000 men. 600,000 men excluding women and children. Engxenye enye imuli yayilabantwana abangu7, enye imuli le5. Abantu bonke bonaba uquqaba nantu kalusela amanzi selucomplain. Hey, uyacomplain lo muntu oyedwa uze complain asithi ya umuntu lo sengena usecomplain. Just imagine abantu bonke laba sebebuya kuMoses kukuzwakala abantu bekhuluma kulomsindo owodwa ofana na ukuthi sifuna amanzi. Sifuna amanzi. Kade ngaphambi kusithungamela sipomba ukuhamba sikhamba nzokwazi sikhuluma sikutshela singela kudla yebo kwabuya kade samanzi ngakuhlala silamanzi ngawena uhambe phambili sikuthole phambili usulungisile indaba yamanzi kade silohlupho lwamanzi kulo hlupho lunjalo lwamanzi. INkosi ilokhe ilami, INkosi ilokhe ilawe. Impilo yakho ingasamnandi, INkosi ilokhe ilawe, ilokhe ilami. Okwami kuphela yikumethemba, whisper a prayer and stop complaining. Singamethemba uthembekile. uNkulunkulu abesesithi kuMoses zawo, okay ngiyabezwa abafuna amanzi. Ayisikuthi umlimi boyisethuka, ayisikuthi umlimi uyethu ukuthi kathi abantu abalamanzi kama yenze nje. Hayi uyabevele kwazi nguye ohambayo ohamba ethungamela kathi esibabhode so ngizabanika amanzi laphana. But angibanika amanzi ngifuna bangethemba baveze ukungethemba bakhule. Kwakumele babuye kuhle but Moses asazaya sitsho besicela ukuthi usicelele amanzi kuNkulunkulu. Sifuna amanzi, sicela amanzi. Not kulabhula izandla. Kukangaki sicomplaina kuJehova, kukangaki silabhula izandla. Phela uhlupho kithi njengabantu ukubonga kuba khatshana. Izulu lingana siyacomplaina, uNkulunkulu selahla amakhiye, kwathini ilanga lichise sicomplaine. Yonke into sihlala sicomplaina. Ngicela sitshintsheni ingqondo kusukela namhlanje kusiya phambili ukuthi konke okwenzakalayo kumbe kubuhlungu kumbe kumnandi thina sithi sona kuhle moya wami malidunyisa igama leNkosi uNkulunkulu uthembekile simdumise noma kunjalo uyakwazi nguyothungamelayo ulokhe elathi kasoze ashiye sisodwa. Asambe. But the people were thirsty for water and they grumbled against Moses. Libambe lapho kulento engilandana. They said, why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst? Asiyekeleni ukube sibiza iEgypt thina sisendleleni yokuya ekhaya ezulwini. Banenge abantu abaphakathi kokukhonza but engakangani into kazihambi kuhle useqalisa ukukhumbula iEgypt. Mina ngingakakhonzi ngangajombi ngangagulelwa eEgypt sesaphuma okumele sikwenze yikubonga othungamelayo simethemba uyayazi indlela njalo uyakwazi azakwenza ulama plans ngendlela yethu imap yokuhambo lethu uyalwazi vele mina lawe kumele sedlule eRefidim. Ungabona usiye eKenani ungadlula ngeRefidim awuye eKenani. Kumele empilweni yami lempilweni yakho yeba amanzi akashote kodwa ekushoteni kwamanzi sibe kwazi ukutshela udiniwe udabukile tshela uJesu ziyehla inyembezi tshela uJesu nguye umhlobo awulayo omunye umhlobo ngaphandle kwakhe. Ulosizo lungapheliyo tshela uJesu. Uyazazi izinhlupho asikho isihlobo njengayo sihlobo esithandeka asikubambeni lapha yena uyanaka uyasinakekela uyavuma ngabomo sifike eRefidim impilo zethu abanye seRefidim komile qha okumqakathekileyo tshela uJesu nguye umhlobo wakho. Singacomplain asimtsheleni hey enqakali kuzo complain abantu abakhonxa besithi daddy sicela isinkwa abacomplain
abathi ukuthi na vele wahle kwayilahla ngokuzalwa khona ukuzikhona vele ngubaba banina lo uphomkubi besiyeke baba bayacela ukuthi sicela isinko ngoba bayakwethemba njengoyise kasimethembeni obaba sezulwini uthembekile asambeni lapha nithabile la then iBhayibheli bese lisithi uNkulunkulu ayesithi hayi Moses nxa bekhumbule nabuya ngapha siyilungisa indaba le thatha udondolo owavula ngalo ulwandle wachaya ngayo iNile uye elitsheni ngizakuma khona phana elitsheni ufike ungafika uchaya ilitshe uthi yena take some elders of the Israelites and take in your hand the staff angithi I will stand before you by the rock at Horeb. Strike the rock. Ungahamba usihamba labadala bekulandela nyabe ngisedwaleni khona phana eHoreb libalala lindaba le. Wena ufika ulichaya idwala kanye amanzi azaphuma ayumele anathwe ngabantu afuthi umlimo uthembekile umlimo ukhona umlimo lamandla khangela la amanzi lawo kwakumele bawatshe ngawo kwakumele inkomo zinathe kwakumele amakamela nathe ikamela liyavuthela amanzi liyavuthela kwakumele banathe imbuzi zinathe bapheke ngawo umlimo uthena hambe edwaleni umlimo uyaprovide khangelana enxekala ukuzwa lokho ubasenkangala ulayela uMoses edwaleni lomeqa isolutions zikamlimi indlela zikamlimi zokusiza lokungenela empilweni zakho kwesinye isikhathi zivele emadwaleni endaweni lapho kade kungakhangelelanga khona ukuthi usizo lungabuya umlimi uyalufaka umlimi uyangenela umlimi uyakhipha amanye dwala sesisizile empilweni zethu ngabanye abantu akade bengakukhulumisa izolo baba ngamadwala aphuma amanzi impilo yakho yatshintsha umlimi uthembekile ukuthi ulungisa njani kuye wena methembe ngiyabona beyenze ukuthi wena singapho ukuhamba emnambe emboni lapho ngani kulokuligodinyana sigebheni at least sigebheni Moses ukhaya ukuthi sigebheni khayezi bombo sihamba sithatha uthi siyedwaleni kulani idwala kuyayisa ligebha ngani idwala ethi lapho ngcono besiyabazabaza skip idwala ungabali iBhayibheli uFirst Corinthians chapter 1 10 chapter 10 verse 1 2 3 4 uthi yona badlula elwandle ngapha kungamanzi la ngapha kungamanzi phezulu kungamanzi kule point lapha ngifuna ukuva indlela mbijana kuthiwa babhabhathizwa khona phana kokumbhabhathizo bacwiliswa manzi la phezulu ngoba kwakuliyezi ngamanzi babhabhathizwa uthi yena bonke badla isinkwe esingcwele imana bonke banatha amanzi angcwele aphuma edwaleni lelo dwala kwakunguKristu owayehambe balandela sobe sandikayo empilweni zethu kwesisikhathi kunzima kumele sike sikhangele eceleni uJesu seduze kwethu hamba lathi ngasisodwa INkosi Ilokhe Ilathi kwethu kuphela ukuthi simethembo othembekileyo ngoba uthembekile wafika uMoses walithi idwala ngeke ngabona enye documentary bebhoda ama-scientists batshengisa eSaudi Arabia baze bavalela indawo yakhona kule nkalakatha yedwala elenkalakatha yesikhala kule evidence ecacayo bathatha ama-videos bathatha ama-pictures okuveza ukuthi kwaphuma amanzi amaningi egeleza esiya kumala phana abanye abantu bengathi izitori but umlimi wakwenza izolo uyakwenza namhlanje ngingufakazi ukuthi enkangala yempilo yakho amanzi asempompozile uyanatha uyageza uyakholisa izibusisa umlimi akupha zona uJehova kuyona le indlela uzasithungamela uyasithungamela sizafika eKhenani nxa simethemba siyafika eKhenani Manje ejayile uMoses alithi pha amanzi athi hwa lengxoxo yahle yakhulu yatshintsha amanzi kwaxoxo kwabamnandi singakhohlwa
yona le indlela yokuya eKhenani ilamatshe ilamagodi kuyachisa kuthini but yiyo indlela okumele sihambe ngayo ngoba uNkulunkulu nguye othungamelayo. Asihambeni kasilandeleni kasimethembeni kasibambeleleni uJehova uthembekile uJehova lomusa uJehova uNkulunkulu wethu banatha. uMoses waseyinika indawo ibizo and he called the place Masha and Meribah because the Israelites quarreled and because they tested the Lord. Singaphili singabantu abacomplainayo, singaphili singabantu abangunayo ngokuthungamela kwaNkulunkulu lesandla sakhe empilweni zethu. Okwethu kumele sibe singabamthembayo simphakamise ngoba uphakeme. Haleluya kwethu uselungisile indaba yamanzi banatha iphuma edwaleni idwala elinguKristu. Mana ngihle mva indlela lokho mbijana isinkwa savela ezulwini ungabala uNumbers chapter 11 verse 8 ngaphambanisa uyachasisa ukuthi imana yayimnandi inhle so nxa uyitesta so kongani kule hani phakathi kuchunachuniwe kwachunachunwa umlime kuchuniwe kwaba le bakery ezulwini eyokuba bekhela imana bese nkangala umlimi kule zinto azenzayo kule clothing factory ayilungisayo ukuze wena ugqoke, kule bakery ayilungisayo ukuze wena udle, umlimi kule milling company ayilungisayo ukuze upheke ube lempuphu. Themba uthembekile wadrila umgodi edwaleni banatha ngoba uJehova wayethe ngizabathungamela baze bayifike eKhenani. Uzasithungamela uyasithungamela uNkulunkulu uthembekile. Mina lawe kasimethembeni ukuze sibone isandla sakhe empilweni zethu. uNkulunkulu ulungile. Asambeni nxa sebeqedile kwapha becase bethabile futhi sebethabela ukuthi into seziright sokumnandi amanzi omnye lawo sekhulumela duba ngikhulumela eceleni uMoses mina nyabe ngikwazi ukuthi uyenza njani into zakho uyazenza engabe engazenzi ngesikhathi sokumele azenze sicabanga ukuthi uzazenza kodwa ugcine sezenzile ngesikhathi okumele zenziwe ngazo kube right. Problem number 2 amanzi silungisiwe. Problem number 2 le into ibuhlungu le chapter verse 8 khona ku chapter 17 ba-athakwa ngu-Amaleki. U-Amaleki kwaba yisizwe sokuqala, the first nation to attack the Israelites. Into engizwisa ubuhlungu ukuthi u-Amaleki ngabantwana yisizwe esisuka ku-Isu. U-Isu ngumfowabo kaJacob ozala u-Israyeli. U-Isu wayedabula isizwe sama-Edomites. Then omunye umntwana akhe wazala omunye umntwana owaba ngumzukulu Amaleki odabula isizwe ama-Amalekites. Yibo ababuya bezo-athaka izihlobo zabo besendleleni yokuya eKhenani. Endleleni yokuya eKhenani yebo sizafika eRafidim kuswelakala emanzi njalo kuyenzakala kuzasithola abanye sokusitholile ukuthi endleleni yokuya eKhenani sihlangane lama-Amaleki athakhe asihlukuluze. Ayabuya ama-Amaleki, amanye ama-Amaleki ngumntaka siswakho, amanye ama-Amaleki ngumfowenu lizalwa lonke uphuma ngiphume owamshiyela ibele. Baya ku-athaka amanye ama-Amaleki ngabantu osebenza labo, abanye ama-Amaleki ngunyokozala. Kunzima emhlabeni lendleleni, amanye ama-Amaleki ngokuswelakala kwenhlanhla siwathole echurch sikhonza lawo. Baya athaka sisendleleni yokuya eKhenani. Then uMoses wasesithi yena Joshua dinga i-army, lungisa i-army, dinga amadoda liye kulwa labo Amaleki. Bathe besilwa sambeni lapho sibathi banengi u-Amaleki empilweni. Just imagine izihlobo zika-Israel. Abanye u-Amaleki ngabantu ocabanga ukuthi basesayidini yakho.
Ngakho they plan against you. Ngoba la uyakuplan against them. Ungabi Amaleki empilweni yomunye umuntu. Eqeda ukunatha amanzi, eqeda ukujabula, wena ube Amaleki, uqalisa ukum-attack, uqalisa ukumnyeya, umplanele kuba ungabi Amaleki, ungabi ingozi empilweni yabantu, abantu obaziyo longabaziyo, ungabi Amaleki. Ngokusolakala kwenhlanhla manje ngikhipha imhlolo vele empilweni sisendleleni vele empilweni kabasoze baswelakale oAmaleki, but engikucela ukuthi wena ongizwayo ungabi Amaleki empilweni yomunye umuntu, ungabi uyingozi, ungabathelela uvalo kuthiwa ababathola ngesikhathi sokwesaba, ngesikhathi sokuba weak, babengazake bayempini abantwana bako-Israyeli, kodwa uAmaleki waba athakha kunjalo. Sambeni siyaqeda khathesi kule ndaba emnandi la, khangelani la. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses and Aaron and Huri or Nguhu, kuya ngokuthi uspela nje ukhuluma njani, went libambela kumnandi lokho. Ngicela sikwenze lokho, ngicela sikubambe njengezihlobo, ngicela sikubambe njengabazalwane, ngicela sikubambe njengezelamani, njengabantu emhlabeni. Linto iqhakathekile okumele siyenze le, ngoba sisempini enkulu. oAmaleki bawathutsha anytime bayathutsha oAmaleki. Mina lawe kasikwenzeni lokho, bomama, bobaba, bazali, asikwenzeni lokho, bafundisi, ma-elders, kasikwenzeni lokho. Nxa sisempini thina kumele senze so. Kuthiwa uAaron lo Moses lo Huri baqansa baya entabeni. uHuri wazimela laphana, uAaron wama laphana, uMoses wathatha induku yakhe wayiphakamisa so emoyeni. Nxa eyiphakamisile kuthiwa uIsrayeli wathola amandla, wayesilwa ebulala amasotsha kaAmaleki, ewabulala, ewachaya. Kuqakathekile ukuthi nxa abantu abakho besempini belwisana lezilingo zempilo, wena njengomzali phakamisa intonga yakho yomthandazo, ibe phezulu ezulwini, kade entabeni, ube sekoneni lakho lentaba yomthandazo, ubabike kubaba, wathola amandla okunqoba. Njenge-church asiyekeleni ukujaja abantu, kasiyekeleni ukuchothoza abantu, kasiyekeleni ukubona ama-weaknesses abanye abantu, kasigadeni ezintabeni, siphakamise izandla, sikhulekeni aba-weak bathola amandla okunqoba izilingo. Nxa iBhayibheli ikhuluma uMoses wacina ediniwe, nxa wayiphakamisa izandla sakhe wacina esediniwe, zehle ngafuni, wathi ubuso mbijana zehla, zaze zalenga izandla. Nxa sezizehlile sezilengile izandla ebambe induku, o-Israyeli basebeqalisa ukukhulelwa ngama-Amalekites. Nxa sebakhulela, uAaron lo Huri bakubona ukuthi engathi ziyakhipha, engathi basitshaya, babethatha idwala baligiqa balibeka laphana, basuka lapho bamhlalisa uMoses. uHuri wabamba lesi sandla, uAaron wabamba lesi sandla, baziphakamisa izandla, uIsrayeli wanqoba. Mina lawe singa-celebrate weakness yomuntu. Nxa uMoses ese-weak, uAaron wamncedisa, uHuri wamncedisa. Ungaphi nxa ngi-weak, ungaphi? But uhlupho kwesinye isikhathi ngokuthanda izikhundla siyathaba nxa omunye umuntu e-weak, ngoba sifuna ukungena lapha asebenza khona, siyakholisa, sinatha ngabi itiye abantu aba-weak. Kodwa bekumele nxa singamaKristu amthemba uJehova hlalisa abantu ematsheni, sibabambe izandla nxa sebe-weak, baqhubekele phambili. Ngiyakwazi abantu sebelezibindi, bazama weaknesses abafundisi, baxoxe ngawo. Asosikhathi sokuxoxa nge-weakness kamfundisi, kumele simhlalise phansi edwaleni elinguKristu, sibambe izandla zakhe ngapha, aqine umnali wethu, aqhubekele phambili. Abanye bahlala bakhuthazeke, babe right ngokwazi ama-weakness ama-elders. Amanye bengama-elders bathabe ukuthi ngathi u-elder njani e-weak. Woba nguHuri,
ngoba Aaron okuncedisa ilungu eliweak lihlalise edwaleni lomKristu silibambe izandla selincedise singasebenzi ukusentsha kasi umsebenzi wethu asokusentsha lokungenisa abantu ngesango umsebenzi wethu ngokuhlalisa abantu kuKristu sibaqinise baqhubekele phambili ngokukhonza baqhubekele phambili ngevangeli egama lenkosi lidunyiswe kunqotshwe iyouth ifuna ukuncediswa nguwe inqobe omama bafuna ukuncediswa nguwe banqobe amalungu ebandla kumele ancediswe anqobe ngoba isiKristu kumele sibambane njengabantu njengabazalwane sibambane sincedisane iweakness kamoyo ngingayihleki kodwa ngimncedise angincedise sinqobe uAmaleki icingo nxa likhala sibe khona ekhaya ezulwini kumele uAmaleki anqotshwe but unqotshwa ikey yokunqoba kokunqotshwa kwaAmaleki lokunqoba kwaIsrayeli yayisentabeni amadoda amabili ayengathi wena nti ngohlala uphakamisa waphakamisa ngale kwabuyiz intethe waphakamisa kwabale njani phakamisa lelwandle ngowaphakamisa athi nasiye saphela singobani ababaphi bephakamisa into zabantu phakamisa nxa sokukusinda khetha omunye kulempi ekhona emhlabeni sithe sikhona nguSathane kudinga abantu sibambane kudinga abantu sincedisane those who are strong in faith kasincediseni the weak singabahleki asiqiniseni amadolo kulabanye abantu abathi ukukholweni abadinga ukuncediswa ngoba uAmaleki uyabhonga sibe sesinqoba asiqedeni ngalokho when Moses' hands grew tired they took a stone and put it under him and set him down Aaron and who held his hands up hallelujah ngiyacela umsebenzi wakho wena umsebenzi wami ukuthi phakamise esinye isandla somzalwane oseweak umphakamise asiyekeleni kunatha amatiye lamajuice ngama weaknesses abanye abantu phakamisa isandla somzalwane ngoba kulempi okumele inqotshwe kulezulu okumele lingene The Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered and make sure that Joshua hears it. Because I will completely blot out the name Amalek under heaven. Ngenxa yalokho abakwenzileyo ngicela ukukhuluma lapha ufuna ukuvayishela ngicela ukubhale kulabanye abantu abayizitha zethu singenzanga lutho ungalwi labo uJehova uza kulwela uJehova yini sekubhale phansi umlimi sebhale phansi umlimi izenzo zakho sebhale phansi ama attacks akho sebhale phansi ama plans akho uthi yena mself umlimi will see to it ukuthi uAmaleki ibizo lakhe kalisoze liphinde libe khona akula sizwe sakuAmaleki akula mzukulu ozasala ngoba uyasilwela sisendleleni uAmaleki bayabuya INkosi Ilokhe Ilathi God is with us uthi yena write it down futhi utshele lo Joshua bekwazi uAmaleki ngizambamba sizakhuluma ngakho singafika eKenani sesikhuluma ngama kings owathunywayo ukuthi aye waqeda dungu so oAgagi khona ngale so umlimi nxa ulabo Amaleki empilweni yakho ungazilweli themba umlimi uthembekile uthi yena usekubhalile lokho sokubhaliwe uzabalungisa uAmaleki uzabalungisa okwakho ikumethembo othembekileyo umlimi asenzele kuhle endleleni sizadlula eRafidim siswela amanzi some impilo yethu
dane impilo yethu ibe buhlungu, abantu bakukhangele ngelihlo baqede ngawe, but singamethembo othembekileyo iyavela isolution edwaleni eliphakade, idwala eladatshulwayo. Indaba yedwala eladatshulwayo elinguJesu kalungisi kuphela indingeko zethu zempilo zonke, wadatshulwa lezandleni ukuze sibe khona ekhaya ezulu ngegazi lakhe, asithenge endleleni eselungisile indaba yamanzi. Amaleki bazavela, izihlobo zakho zizavela, abantu bazavela and attack you. Wena methembu uJehova, nxa sisempini singakhohlwana, nxa usibande seweek phakamise izandla, nxa sengiweek phakamise izandla, unhlalise edwaleni lomKristu. uNkulunkulu asisize, uNkulunkulu asiphathise eKhenani, kuyafikwa sizafikwa, asikhuleke. Baba olungileyo, siyabonga ukuthi ulungile, sincedise. Siyabonga ukuthi insuku zonke kuyakhanya ukuthi ulokhu lathi, oba lathi usigcine esandleni sakho ngoJesu uyakhuleka. Amen. Amen. Ubani inkosi yethu, ukuza kwakho lapha sizwile sesikhathele, umhlaba ucela usizi, ukufane zono namanyala, Sodoma libuyile, yahlulela Jesu manje. Malufika lolo suku, konke kuyoba sobala, manje ngokufihliwe, sokwazi iza usikhulule, siyophula ekhaya phakade. Abangcwele bayokhonza bengaphakathi komuzi, ababi bazovuma, bazoguqa ngamadolo, bathi kufanele ukwahlulelwa. UJesu uyinkosi yamakhosi naphakade. Malufika lolo suku, konke kuyoba sobala, manje ngoku